Ni wa Kivu sublocation ya Nzoni kilio ni mbunge cha Kaiti Mutinda Ngoto ni wana maofisa maudhi kwika ukunikili yulwa nyama ila ikuthowa sokoni wa mukuyuni mawidhi luko kwa thowa munini uyo Kaiti na wa mangoyele alamo iwe kisioniki kuidhi wa madhenziwe na nyama sia mosia kuwani ando mateskanie. Caleb Chalo nukwelesio kisione cha Nzoni kithakani ki nigo mangoyi elemethi yo mathenzitwe na namaika kuwa alama toise kiko kima kia mumbini na kutie kulyo enene ya kananu ula umundi ukokoma avunye ngoi. Subchief Mutinda Ngoto akemenda maofisa mothe wa mwamwe vama kweni kwiko kunikeliwa metoke yolwa na mailasi uthowe mukuyoni na mawthi loko kwa vei wanthi nundu nitonda kwithwa sisia mangoi aya mangoi mathenzi wapo mangoi ali makasumu ina masionde makatiwa na moto katiwa namba wika umwa ni netha na establish mwene mangoi eta wa mwai wa Mutevu o uyo bakubi na kesi yo chuchu around 200 meters nibo kwake na nina mino mwani vice assembly report kiu kiko ki ni chetha kichambe sio ni kikito na kesi yo yitababe bathinzi weni utati na ningwenda ene ndima kisio kito yu mona monota area ila si bakupita ba mukoyo ni bena masio tewa pupu na chao peko chunguzi na mediate wanesanike nano bato na idha kito no idha ne ukuno na maito kwa na si idha egwa thowa ito na idha ne kimwe ki affected kiko keba ki affected ni mango yame uthinzwa kwa uningwenda kwa ene ndi metha me vigilant utuko masia indosio na mesisia andwala meko na mato na idha meko na kiko chuchu me careful nikenda saithi ani tetha tono sia kisio kitu undo bailete kila kingi ngugulya ni ala andu ma hoteli na andu ala ma health ningulya kwa ndaya methe masiaitie na mailasi hotel ila si mbucha lini na mailasi hotel lini machunguse nesa nikenda saithi etha be mundu ukutana ma atezi balasi umete atono kwa feredie wa nikenda tukwatumane na maini si itona itha ili kitu ba pa kwitu na nisio itona itha sietuma tukuna business ya nama ukethia ni athela mwai wa Mutevu na kene mwithia wa mangoi na ulo kumbuka kana mangoi make ele mana ye muthanane wayo no tuko ni wa kwa mukio munthi methi ya mangoi ya mathinzitwe va kithakani ki akiweta kana ni wasio munene kwake jana mukanethi ya Matevo mangoi ele limuthithi ito na kutie itina wa kumanthanga kwa chaku na manthanga no kanethi ya mathinzi wote wa lelu bana na nyini na iwo mwingi muno nondu wa kwasia icio mali mbingi muno na sasa ngoi ile ya mwingi muno una nota na itengalire itatu nundu limwe thito ndi ni kaile serikali muno na sasa yolwa mangoi nundu mangoi ni matwikite ni mekwa muno mama ndundu memosubianga mangoi nundu ni metha memo muno na ndikule serikali wethe compensation mato no wika nundu na mone ni kwata cia ni mungu kusomeza cia namo na yue na cia muno ciana ciako hiyo na ndizinga utia kiwara nundu ndaki wende tanama ani amu maene ndi makiunyokanya muvyo kwa alama mbi ise metuwe ya muthemba uki sioneki ikilikana kana kini cho kiko chambe kwandikithwa mukuyuni wetwe muthenya wetho sua wa kana ni nugite saa 3 ni nethiie mangoi ano mobetwe te wa lelo paguve na kwa dio pala muthenya ni wa umuthi muthenya wa gatano kioko ni cho muthi ni twamuka twethia mangoi ele me mathinze na kila twina jote na wia monene muno no nduna mabamu ko ni theiye twitewa na mambeza zie bande kumbe kila twina cho twina wia wana maini twetha no cho tuza tutezi kana ni cia mangoi ngana ni cindo muthenyani wo munthi ni twethia mangoi ele me mathinze kisioni cha kabukuni pala twina wia monene muno na pala twenda ene ndi matwitane nthini wa thino utinaende. Caleb Chalo, Mutongo TV, Vilingi wa Maovo.